close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Semua sahabat YouTube. Jadi pada hari ini kita sudah sampai di tempat wisata alam Taman Bunga Genie. Jadi di sini kita bisa melihat seberapa banyak bunga yang beraneka ragam warna. Jadi banyak kawan-kawan kita yang di luar daerah maupun dalam daerah yang sering meramaikan tempat ini di hari-hari libur. Jadi pada hari ini kita akan melihat semua keindahan-keindahan yang ada di sini. Oke. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Aroma keindahan yang kita bisa rasakan di tempat yang sangat mewah ini. Inilah bunga-bunga yang dulunya hanya bisa kita lihat di luar negeri, tapi kini sudah berada di lingkungan kita, yaitu di Aceh. Letaknya di Kampung Genie. Mari sama-sama kita jelajahi tempat ini. Oke, kawan-kawan. Tingkat kedua kita, bagaimana kita akan naik ke atas lagi, lihat pemandangan yang lebih indah lagi di atas puncak.
turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Coba Buat kalian yang semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Ilham Alfarasyi ya. Oke. halo kawan-kawan semua sahabat YouTube. Jadi pada hari ini kita akan menyelesaikan perjalanan kita, yaitu menjelajahi taman bunga. Jadi buat kalian yang ingin support channel kita ataupun ingin kami membuat video dengan konten-konten yang lebih menarik lagi, maka jangan lupa subscribe dan komen sebanyak-banyaknya supaya kami bisa lebih cepat untuk berkembang. Oke kawan-kawan, kita akan menjelajahi tempat yang selanjutnya. Bye bye. Till my shadow turns to sun rays,